Abakunzi ba Mountain TV Rwanda ndabasuhuje. Perezida Tshisekedi yakiriye intumwa yihariye mu by'umutekano. Tshisekedi yakiriye intumwa y'umuhuza w'igihugu cye n'u Rwanda nyuma y'uko Kongo yirukanye Karegeya. Byatumye benshi bibaza niba koko Tshisekedi none yaba yahisemo inzira y'amahoro ndetse n'ibiganiro, akaba yateye intambwe ya mbere yo kwemera neza ko intambara nta gishobora kumugezaho. Nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihaye amasaha 48 ambasaderi w'u Rwanda kuba yavuye muri iki gihugu, nyuma y'amasaha 28 gusa Perezida Felix Tshisekedi yahise yakira intumwa ya Perezida Joao Lorenzo usanzwe hari umuhuza w'u Rwanda na Kongo. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, mu mpera z'iki cyumweru nyine dusoje, guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye ko ambasaderi w'u Rwanda muri iki gihugu agomba kuba yahavuye mu gihe kitarenze byibura amasaha 48. Kuri iki cyumweru tariki ya 30 Ukwakira 2020, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio yagiriye uruzinduko muri Kongo Kinshasa, aho yakiriwe na Perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi. Uru ruzinduko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola yagiriye muri Kongo rwabaye nyuma y'amasaha 24 gusa Kongo ifashe icyemezo cyo kwirukana ambasaderi w'u Rwanda Vincent Karega. Tete Antonio na Perezida Felix Tshisekedi baganiriye ku mwuka mubi ukomeje kugaragara muri teritwari ya Rucuru, anamushyikiriza ubutumwa yahawe na mugenzi we Joao Lorenzo. Iyi ntumwa ya Angola yavuze ko Perezida Lorenzo yahawe inshingano zo kubaha umuhuza hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ni muri urwo rwego akomeje gushyira imbaraga muri izo nshingano bigendanye n'umwuka uhari kugeza uyu munsi. Tete Antonio yatangaje ibi nyuma yo kwakirwa na Perezida Felix Tshisekedi. Antoine Chirombo avuga ko igihugu cyabo cya Angola gifitanye isano na Kongo, bityo ko cyifuza ko ibona umutekano n'amahoro kandi birambye. Mu magambo yagize ati, Angola ni umuturanyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mico nyafurika, iyo ikintu kibi kigeze ku baturanyi mwese biba bibareba. Uba ugomba kujya kureba umuturanyi kugira ngo umenye ikibazo gihari nyirizina. Tete Antonio yirinze kugaragaza uruhande igihugu cye gihagazemo. Ati, iyo uri umuhuza uba ugomba kuba hagati ukumva impande zose, ubundi ukabafasha kubona ibisubizo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 31 yavuze ko yagiranye ibiganiro byiza n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye byagarukaga ku mutekano w'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Perezida Kagame yavuze ko aramutse hubahirijwe ibyavuzwe cyangwa se byanzuriwe mu nama z'i Nairobi n'i Rwanda, umuti w'ibi bibazo waboneka. Ati, tugomba kwiyemeza ubwacu kubishyira mu bikorwa. Ibiganiro abategetsi bombi bagiranye n'abanyamahanga, haba Perezida Tshisekedi wagiranye ibiganiro n'intumwa ivuye i Rwanda muri Angola yoherejwe na Joao Lorenzo, aba na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wavuze ko yavuganye n'umunyamabanga wa UN ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Byose bije nyuma y'intambara ikomeye hagati y'umutwe wa M23, leta ya Kongo ishinja u Rwanda kuwutera inkunga, ndetse n'ingabo za FARDC. Leta y'u Rwanda nayo ishinja Kongo gufatanya na FDLR nk'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni imirwano yatumye ingabo za M23 zifata ibice byinshi muri teritwari ya Rucuru ndetse na Rucuru nyirizina, ndetse n'imihanda iva muri Rucuru yerekeza i Goma, aho byatumye ingabo za FARDC zihungira mu mujyi wa Goma, ndetse n'intwaro zabo ziremereye n'imodoka z'intambara. Ibyatumye u Rwanda rwiyama Kongo ndetse ruvuga ko ruryamiye amajanja kubera ko rutizeye neza ko umutekano waba urinzwe 100% mu gihe havugwa FDLR mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Kuba FDLR iri muri Goma nabyo byatangiye kuvuga ko byahise binateza imyigaragambyo, kuko yayoboye ngo imyigaragambyo y'urubyiruko rwamagana u Rwanda, ndetse urubyiruko rugaragara runatwika ibendera ry'u Rwanda. Amabendera n'ibindi birango by'u Rwanda byari biri gutwikwa n'abigaragambya
bigaragambya bamagana umutwe wa M23 n'u Rwanda mu mujyi uhana nyine imbibi n'iki gihugu. Umunyamakuru wari Igoma, umwe mu bitangazamakuru byo gukurikirana iyi mirwano, avuga ko imyigaragambyo yatangiriye rwagati mu mujyi wa Goma bisabwe na societe civile ndetse n'ubuyobozi bwite bwa leta ku isaha ya 4 ku munsi twasoje ejo hashize. Intero n'inyikirizo y'abigaragambya bavugaga ko bamagana leta y'u Rwanda, bakaba basaba umutwe wa 23 kurekura uduce twose wafashe ugasubira aho wahoze. Mu mvugo zikomeye abigaragambya biganjemo urubyiruko bari barimo kumvikana mu magambo hatuka u Rwanda ndetse by'umwihariko na Perezida Paul Kagame ahagana saa 5 z'amanywa y'ejo ku cyumweru hashize. Abigaragambya bari bakikije umupaka muto uhuza u Rwanda na Congo uzwi nka Petite Barrière, batwika amabendera y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi myigaragambyo yari ishyigikiwe na leta ya Kinshasa, yaje nyuma yaho iki gihugu cyemeje kwirukana bidasubirwaho ambasaderi w'u Rwanda wakoreraga i Kinshasa, ambasada Vincent Karega, wahawe amasaha 48 yo kuba yavuye ku butaka bw'iki gihugu. Muri iyi myigaragambyo kandi hanabonekagamo umubare w'abashinzwe umutekano ucungiye umutekano abigaragambya basaba ko M23 irekeraho kwigarurira uduce twinshi tw'intara y'amajyaruguru. Kuva ku wa 19 Ukwakira 2022 M23 yongeye kubura imirwano ihangana n'ingabo z'igihugu, aho ku isonga yahise ifata agace ka Ntamugenga. Ibi byakurikiwe n'imirwano ikomeye yarangiye teritwari ya Rucuru n'umujyi urimo ibiro byayo byose bigiye mu maboko ya M23, ndetse hakaba hari n'amakuru akomeje guhwihwiswa ko n'ikigo gikomeye cy'ingabo za Congo FARDC nacyo gishobora kuba cyarigaruriwe na M23, nubwo uyu mutwe utarabyemeza yeruye. Gusa birazwi ko ku birometero bike cyane bitageze no mu 10 uvuye kuri ibi biro bya Rumangabo ariho n'ubundi ingabo z'umutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kurwanira. Muri iyi myigaragambyo rero yaherukaga y'urubyiruko yagaragaye bamagana ingabo za MONUSCO z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kurinda ubusugire n'umutekano w'abaturage muri aka karere. Gusa ntabwo kugeza ubu ngubu biragaragara icyo MONUSCO yaba iri gukora kuri iyi ntambara cyangwa se n'uruhande yabihagazeho. Gusa binyuze muri radio iterwa inkunga na MONUSCO bavuze ko ingabo za MONUSCO z'ubwazo nk'uko byatangajwe n'umuyobozi wungirije wo muri izi ngabo za MONUSCO, yavuze ko MONUSCO iri ku ruhande rw'ingabo za FARDC mu buryo bwo kuyifasha guhangana na M23 ndetse no kugerageza kurinda ngo umuhanda uturuka Rucuru bivuga ko wigaruriwe na M23 werekeza i Goma. Kuba ingabo za FARDC zarahungiye muri Goma byatumye umuhanda uva Rucuru werekeza i Goma ufungwa n'ingabo za M23, bituma urujya n'uruza ruhagarara mu buryo bwose, bituma nanone ingabo za FARDC zitabasha kubona ubundi bufasha ubwo aribwo bwose buturutse kuri bagenzi babo bari Kinshasa no mu bindi bice bitarimo abarwanyi b'umutwe wa M23. Gusa mu magambo yayo MONUSCO yavuze yuko ikomeje guhangana no gutabara abaturage bakomeje kuyogozwa n'izi ntambara, haba mu buryo bwo kubafasha guhunga, kuvura inkomere muri aba baturage bakomerekejwe n'intambara, ndetse no kugerageza ngo kubashakira ibibatunga nk'ibikenerwa by'ibanze birimo amazi n'ibiribwa nk'ibihabwa izindi mpunzi zose. Gusa nubwo bwose abangaba bavugiye kuri radio yabo, nta kindi gitangazamakuru kiragaragaza uruhare rwa MONUSCO, nubwo bwose MONUSCO yavuze ko ngo yo iri gufasha FARDC n'ingabo z'igihugu cya Congo. Ariko nanone yakibazwa impamvu MONUSCO iri gufasha FARDC ariko bigakomeza bivugwa ko M23 ikomeje kugenda ibigaranzura no kugenda ibatsinsura mu birindiro byabo, ndavuga abasirikare ba FARDC. Gusa ibingibi nanone bikajyana n'amakuru aherutse gutangwa n'ingabo za MONUSCO aho zabwiraga kanama gashinzwe umutekano muri ONU zivuga ko ingabo za M23 ngo zirusha ubushobozi mu buryo bwose bwabo bw'ibikoresho ndetse n'imbaraga ingabo za MONUSCO, basaba kongererwa rero ibikoresho kugira ngo babashe guhangana n'uyu mutwe wa M23. Gusa
akanama gashinzwe umutekano muri Loni byarangiye nta mwanzuro wundi gafashe, gusa bakomeza gushishikariza perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kugerageza kuyoboka inzira y'ibiganiro binyuze mu byemerejwe i Nairobi mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ndetse no kubahiriza intambwe y'abahuza barimo Joao Lorenzo w'igihugu cya Angola ndetse na Uhuru Kenyatta uyu nguyu wahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya agasimburwa na William Ruto mu matora aheruka. Reka ngushimire rero we warudukurikiye kuri Mountain TV Rwanda, mubwire ko komeza kubana natwe mu biganiro n'amakuru tukugezaho, ukora subscribe ndetse na share aho biri ngombwa, ukaduha comment aho ngaho hasi kugira ngo tuze kugaruka tuguha andi makuru yizewe kandi akoranye ubushishozi. Reka twongere mu bindi biganiro bikurikira.